Ok, ljudi, evo nas u trećoj epizodi. Evo nastavljamo tamo gdje smo stali u prethodnoj. Ok, vamo, dođi vamo. Ja, staircase-a Oh to my god, dođi. Rec. Čini mi se kod ovdje isto se produžava neki cave. Vidiš? Evo ga lapis. Ajde istražimo sve, brate, imamo onako vremena pa ćemo kasnije staircase. Taman krenem staircase-a. Evo ga gold, znaš što je gold da vam ovdje nismo bili? Come on, please, Minecraft, give us diamonds. Evo imaju ovdje, oh my god, i ovdje se širi, znači vrhunski. Fuck, pogodio me Skelly. Ovdje zaobiđem nekako. Ima puno lavi. Ne, 2 seta. 3. Fuck. Brate, Daj svi su... se. Samo Jole, try harder. Ok, ubio sam ga. Jebem ga. Dobro. Dobro, ubio sam i njega. Brate, moramo tamo da istražimo nešto je golda tamo. Trebalo bi nađemo malo više onih Apple-ova kasnije. Onako da budemo izašli na površinu. Da. Vamo, brate. Ti si onako ispod mene, ali ima dijamata tu nekih. Jok. Ništa, brate, ovdje Vidim nije. lavu vamo. Ali čujem neku lavu. Ajde, moramo sad majnat, znači, bez sezancije. Evo, Nemamo ni vremena ni... Full iron smo, 2 dijamanta, niko ništa nije našao. da, moramo hitno. Evo ga vamo skeleta, ne vidi baš. Onako, gdje si ti? Aj presni, ne mi živtoš. Eto, vidiš. A vidiš ti mene? A gdje je ovo, ba je? Eto me vidiš, ispred tebe sam. Idi pravo opet. A vidim te. Vidiš? A ja ću kopati do tebe, to je dozvoljeno, ali tako? Kopanje do nikoga je dozvoljeno, tako da je to. Ajde se malo zagraditi, pa možda nađem neke dijamante dok ovako idem kod tebi. Dobro, samo da nađemo 3, onako to. Ajde samo na trenutak unshiftaj. Sad mi dojdem u dobro... dobro, sad shiftaj slobodno. Evo su iron. Čujem dosta mobova oko mene. Ali ne mogu skontati. Morate vamo nešto. Ništa. Ništa, ali dozvoljeno je onako kopanje na tebi, ili tako? To trebalo. Da. Fuck! Šta je? Propao sam Oh onako u ravin. Da geplam? Svejedno ne znam. Geplić. Oh my god, vratio sam se tamo bukvalno u onaj ravin gdje smo našli onog zombija. Gdje si sad? Unshiftaj. Vidiš me, vidim ja tebe. Idi sam pravo. Čekaj. Oh my god. Tu imam tu još 12 golda, dobro, sa healingom. Onak nisam stigao uopšte da postavim water bucket. Unshiftaj ponovo. Particle se mi nerviraju. Jel vidiš ti? A vidio sam te malo prije. Oh my god. Baš onak sad nemamo sreće s dijamantima. Gdje si? Eto. Vidiš me sad, ispred tebe sam. Gdje, brat? Eto ispred tebe, Nik. Lol. Aj rotiraj se, samo malo krijeni. Gdje, kakoj strani? Ka vestu. Eto me pa, vidiš mi Nik. Ovdje da kopam. Idi na vest. Idem na west. A moraš vidjet Nik, brate. Evo viću ovdje je. Ne veze, ajde. Ima ja staircase. Ajde, moraš me vidjet, brate, ako ja tebe vidim. Tebe ne vidim te. Na vestu sam, kopam ka vestu, ne mogu te vidim. U onom ravinu sam tamo, znaš gdje sam našao spider onaj. Gdje sam našao onaj zombie spawner. Ali evo me iznad tebe, brate, znači moraš vidjet. Iznad ili ispod? Sad sam iznad, na 21. A, sad te vidim, brat. Evo je lava neka vamo, sam trenutak. Da istražimo ovo. Ne možemo se gubiti ovako. Da, onako i treba sam nimao zajedno. Ajde, dolazim ja. Nikola je na 1,5 srce. Standard. Čini se ko sam vidio neki nik, nije. Jel vidiš sad znači? Da, vidim te.
A čini se gore da sam vidio neki nik. O nije. Uglavnom je skeleton dropa bow. To je to. Oh my god, znaš koliko je intens. Ja sam nešto opušten. Brate, meni se sad, znaš koliko sam se sjebao kad sam pao. Ajmo dolazi, idemo staircase-om zajedno. Dolazim ja do tebe. Aj, nam se ne možemo da vidimo, evo tu sam blizu tebe. Kopam Vidim malo laka. iron. Da za odgovor u trenutku. Wow. Pola srca mi je skinuo lag, lol. Okej, što se tiče healinga, vrate, svi su onako našli, čini mi se. A kako laga ovako, lol? Da, onako laga. Čekaj, ti si vamo. Evo me, iza tebe sam bukvalno. Evo našao se neki. Znaš što se tiče ovog... Ok, ima ovdje golda, ali ima i skeleton. Aj pokušaj da ubiješ skeletona. Ajde ovam. Evo, dolazi. Ne mogu da verujem. 360 radio i pogodio me. Oh my god. Koliko ih mrzim. Koliko imaš ti onakog jabla? Imam 3 apple i 1 apple. Dobro, aj kupamo ovaj gold, kasnije kad iđemo površinu. Onako Samo. da stekamo. Provjerimo ovdje. Imamo znači sreće sa ovim kevoma, brate, ali... Ali nema dijamanta, vrati, džabe A nam. evo, Da nađemo samo 3 dijamanta, eto to. Da se našao 5 Wayne tamo, brate, bilo bi fenomenalno. Odsoči Ali- gore ka vodu. Gdje si otišao gore ka vodi? ovo je sve isto, ja ne znam šta je ovo. Izgubili smo se isto. Pazi, imaš tu skeletone. Ništa od ovog, idemo nazad. A i laga, brate. Vidio. Wow! Creeper! Creeper, bog te, ne, jeb. What the fuck je ovo bilo? Na 3 posreta sam ti. Na 4. Brate, moramo hitno da... Ili da gaplamo ili nešto da uradimo. Pokupao sam blok onako. Brate, nemamo sreće, ni malo. Evo ti Andesite, sam nas zakopa iza. Pa moramo od staircase dok ne nađemo i to je to. Moramo, brate, da gaplamo. Ja plaćemo, nije problem. Tu sam ja za tebe, onako čuvam leđa. Evo ti, dropao sam ti, u stvari neka, ajde. Dropao sam ti kramp da imaš. What the fuck? 3 po srca sam, brate. August je nijedno i po srca. Ok, zobro isto po... udre veštica. Čujem. Čujem te. Ajde, brate, staircase, aj ti, ne možemo ovako. Ajde. Ja ću odmah do tebe. Ovako na 2 bloka. Fuck. Ima li nešto? Maja. Da nađemo... Dok ko mogu staircase-at? Ja mislim da... 32, mislim, tako nešto. Da. Ajde dam shift na trenutak. Pa gdje si? Pa odmah do tebe, bukvalno. Eto me iznad sam tebe, ajde idem dole. Dobro. Evo ga redstone. Evo da nađem toliko redstone, dijamanta ko redstone, bilo bi fenomenalno. Imam bukvalno... Imam 3 steka redstone. Fuck. Vidio ovo jole, oni su već stekli, brate, oni idu na 0-0. Koliko si ti je lov? Na 3 srca. Srce.
glupost. Čujemo lavu ovdje. Evo ga vamo cave. Da. Ovi mobovi, bukvalno previše mobova. Ajde mi jedan gapl, u stvari ajde gapli ti. Imam 20, onako, previše. Vidi, da li je realno da ni oni nemaju? Da. Aj gaplam. Daj kako zovem... Jedan. Šta? Pa gap. Pa imam samo jedan. Wow. Ti si rekao da imaš jedan. Pa imam jedan, sam to pojeo. A, već si. Very good. Pa koliko imaš kako zove Apple-ova? Imaš 3-4. Imam 2 samo. Oh my god. Rekli smo da imamo 2 gapla. Pa Od 2 Apple-a. za svakog po 2 smo bili rekli. Pa da. A ja sam pojeo jedan, to mi je for. Pa dobro, imaš još jedan Apple, znači. Nemam te. Pa kako, brate? Mislim da si ti dobio 3 na tu foru. Ja... Nemam ni irona više, evo te propao. Nemamo srećenog s dijamantima, ni sa čime. A nema niko. A čini mi se kod da Jola ima. Baš napisao da idu na novo. Mene je pukao onako. Čekaj, morat ću stavim da se peče. A znaš što je for, mi imamo... Brate, trebali smo šebu karpi, rekao sam ti da imamo 2-2. Ne veze, gapleti, znači ću se ja. Kad iziđemo kopat ćemo jabuke, a slušaj, imamo jedinu prednost sa konjima, to što imamo. Ako nađemo konje. To je jedina onako prednost. Ajde, gdje si? Ajme tu, moram stavim da se peče. Našao sam još golda. Imaš 3 irona možda. Imam 23 nesmeltovane. Čekaj. Ok, ja nemam uopšte. Aj stavit ću... Nešto, ne veze. Ja ću idem za tobom. Ajde. Ti ako možeš stavi onako irone da se peku. Ovo nismo istražili ovaj ravin, jesmo? Nismo, brat. Nismo. Nismo. Ima još golda. Samo golda nalazim, znači ne razumijem. Kakva je ovo glupost. Znači u prvoj epizodi smo našli gold, diamonde. Ili u kojoj već u drugoj. Ajde, Ne verujem, brate, ja ću od mobova da umrem, bukvalno. Znaš koja fora, skoči mi zombi s 500 blokovana na moju glavu, ono. Ajde lan. Ajde, sad ću vidjet. Ako ne verujem, brate. Gdje si ti? Na koju stranu otiš? Ne vidiš ti? A sad sam je vidio, znači, sad sam je vidio. Evo ga Gdje gold sam ja ovdje još. Lapis. Znaš šta je golda vama? Imat ćemo preko 2 steka golda. A šta Znači, će ne mi kad nemam ništa od njega? Aj, Imam imaš... 2 samo jabuke i to je to, vidiš me sad? Da, ali imaš 3 spečena ova... Irona. Nemam, evo ti ovdje pečice i peci. Daj. Stavit ću i golda da se peče u 2 pečice i... Ajde, stavi irone samo. To je to. Onako s Kingom, brate, jako smo slabi. Da smo Apple-ove dropali, makar bilo bi fenomenalno. Pa pogrešno smo se razumjeli, znači pitao sam lijepo. Da, ja sam mislio da ti imaš 3, onda sam ja našao 1 kontaš. Pogrešno smo se stvarno razumjeli. Ajmo, staircase ti možda nađemo. Možda imamo neke sreće. Znači jedina prednost koju imamo jeste konj. Znači to je onako... Nemam ni drva uopšte. Više. Craftaj mi samo. Nemam drva. Dropi mi iza tebe. Možem dropaš ako imaš drva. To je to. Craftaj mi pickaxe i ti tamo. Ajde. Wow. A craftat ću.
A, good luck, brate, moramo nađemo brzo, hitno, znači staircase, onako staircase sad dok ne nađemo dijamante, bukvalno. Moramo, brate, nemamo druge, nikakve. I on je ravin, brate, nismo istražili sad, gore. A? Šta? On je ravin gore, dole nismo istražili. Ne mogu se sad vraćat, znači ako staircase-amo, ne mogu. Drži pike, drži. A, baciš ti gore. Si dao sedlo, jesu? Da. Ako samo nađemo... O, lava. Pazi. Ako samo nađemo 3 dijamanta i ono... Da se enchantamo idemo na prašinu odmah. Evo još lave vam. Ima li tu šta? Mi ne istražimo je tamo da... A nisu ovo istine, pa da nema dijamanata, ba šta je ovo? Znači nisu istine da nema. Brate, mora negdje da bude, kontaš. Ne mogu da vjerujem, znači. Možda Daki stavio diamondless. Ali ne vjerujem. Čekaj. Si išao dole, jesi? Ma sad si prošao pored mene, brate. Ma znam, nego pitam da si istražio ono dole, nisi? Ja znam, ja. Ajde, ovo iznad ima svega. Ajde ovdje, ako ne bude, znači izlazim sa servera. Znači... Piječnicu, znači ostavili smo, što? Pa reci te, bre, rekao si. Otkud sam ja znao? Aj se sad vrati, aj, ne mogu da vjerujem, znači. Još slovo istine, majke. Vrate, zbunjeni smo mnogo. Ajde, idi ti tamo, pusti se. Gdje idem? Na petnicu ili da istražimo? Idi istraživaj. Ajde. Sad gdje smo bili. Okej. O, vidim tamo lavu. Imam 45 smeltovanog golda, još 29 lol. Da, fora u tome da imamo previše golda, ali nerealno je da ne možemo da nađemo dijamante. Onako u drugoj, prvoj epizodi smo bili našli. Pa da. Lol. Još niko nije umro. Gdje si ti? Evo me, u shiftu sam. Ovdje ima lava, Ajde, dakle, ajde. ovdje brate moj dođe. Znači nema čega, nema. Sad ima lava da istražim, brate, nije mi teško. A pazi, tu de redstone, tu treba budu dijamanti, kontaš. Pa, normalno da kontam, ali eto vidiš da nema, brate. Evo dijamanti to. To, ozbiljno, koliko imaš? A brate moj, pa ne znam što ne ideš ovdje. Koliko imaš? Ajde ovdje gdje sam ja. Aj, brate, Čekaj. moram, koliko imaš srca? Imam, evo ga 8 vein. Dobro, nije. Jest. Nice, konačno. Pred kraj. Imam 7. Si vamo? Ništa, brate, moramo se makar enchant. Si vamo, idem kod tebi. Pa gdje si? Unshiftaj, vidio sam te sad. Ma vidim te, samo unshiftajte, bro. Pa evo, shiftuo sam, trčim. Eto me. Vidim te. A što Ajde, ne ideš ovdje, znači, bio je bukvalno... Ja sam tražio tamo bio lava bucketa, brate, moram pazim previše mobova, a jako smo lov, A kontaš. nema ovdje ništa, neka, nije veze. Evo da uzmem na tebe, pa se enchantamo brzo. To je to, brate, koliko imaš dijamanta viška? 7. 7 viška ili ukupno 7? Ne, 7 ukupno. Okay, 5 nam treba za enchant, jel? Da. Evo ovdje je ovaj obsidian, ajde, ili imaš ti obsidian? Ma jok. Čekaj, ja dolazim do tebe.
Na trenutak on shiftuje ponovo. Pa joj, E, okej, ja ću kraj vas treće epizode. sad.